Crvenkapica. Crvenkapica je bila slatka djevojčica koju su tako zvali jer je stalno nosila crvenu kapicu što je dobila na poklon od bake. Jednog dana majka ju je rekla: otiđi do bakine kućice u šumi i odnesi joj ovu košaricu. Pazi dobro kuda ideš i nemoj razgovarati sa nepoznatim. Crvenkapica je putem srela Vuka koji ju je upitao: kamo ideš, Crvenkapice? Baka mi je bolesna, nosim joj ovu košaricu s hranom. Vuk predloži Crvenkapici da se utrkuju, da vidimo, Crvenkapice, tko će prije stići. Ti idi prečicom, a ja ću putem. Crvenkapica je pristala, ali ju je Vuk zapravo prevario, uputivši je dužom stazom. Kad je stigao ispred bakine kućice, Vuk pokuca. Ko je to? Upita starica. Ja sam Crvenkapica. Uđi, mila moja, vrata su ti otvorena. Čim je ušao, Vuk je zatvorio baku, navukao njenu spavačicu i legao u krevet. U taj čas stiže Crvenkapica. Bakice, bakice, kakve to velike oči imaš, da te bolje vidim, dijete moje. Bakice, bakice, kakve to velike ruke imaš, da te bolje pomilujem. Bako, bako, kako to tako velike zube imaš, da te bolje pojedem. Grrr. Samo što je to rekao, Vuk skoči na djevojčicu u namjeri da je pojede. U pomoć, poviče Crvenkapica. Na njen poziv dotrčaše svi zečevi iz šume. Zečići, pošto ih je bilo puno, a nijedan se nije bojao Vuka, uspjeli su savladati Vuka i osloboditi preplašenu Crvenkapicu iz njegovih kandži. Zatim su oslobodili i baku. I tako je Crvenkapica naučila da treba slušati mamine savjete, jer da je poslušala mamu, Vuk je ne bi ni napao. A Vuk, njemu više nikad nije palo na pamet da jede djecu.